Nasrudin Hodža obeležio usmenu narodnu književnost od 13. stoljeća i ličnost narodnog mudraca i humaniste. Njegov pogled na vjeru prikazan je kroz prizmu humora, zanimljivo je zbirkom Alije Isakovića. Nasrudin je prikazan od dječačkog doba pa sve do starosti. Isaković donosi priče iz različitih životnih razdoblja Nasrudina Hodže, u kojima je karakterno ovaj lik bio identičan i kao dječak, i kao sin, i kao otac, kao vjerski službenik i kao starac. Nasrudin svojim dosjetkama, mudrim i lukavim zaključcima izaziva smijeh kod čitalaca. Zbirke Isakovićev Nasrudin nije prost. Bitno je istaći da su sve priče Nasrudina Hodže veoma kratke. U njima Nasrudin nije postavljen kao lik s prošlošću i budućnošću. Svaka priča donosi Nasrudina koji se pojavljuje u određenoj sceni koja je vezana isključivo za sadašnji trenutak ili reče za najbližu prošlost. Daj mi hanuma, taj prik vode davde s tim. Teke peke efendija, ama čestiti efendija, noće si ponovo govorio u snu. Ama pusti me, ženo, da ja barem koju noć prohaberim. A što makar ne odeš da klanjaš u džamiju? Klanjat ću kod kuće. Ali šerijat je propisao da muškarci klanjaju u džamiju. Ali šerijat je propisao nama i 4 žene. Da ti ja pripremim da ti efendija klanjaš. A što ti kažeš da ja oženim 4 žene? A Boga mi efendija stavila bi tu novine. Pa bi te novine htjela objaviti? Bi efendija sigurno. Pa hajde, šta bi napisala? Nasrudin Hodža umro, dženaza će biti u 15 sati na ljudinsko groblje. Ne budeš ti mene slušao, budeš ovu klagiju kušao. Assalamu alaikum efendija. O, alaikum salam, arbeže, kako zdravlje? Evo efendija, kad sam ti jučer bio kod doktora nađem kiselinu u želucu i šećer u krvi. Eto kako sam ti. Pa ti moj muhare peže, ti nisi čovjek, ti si limunada. Nego komšija mi reče da je sinoć čuo neku lupnjavu u tvojoj kući. A to pa onaj sandus na kojem ja držim hudbu. A šta je ona lupala? Ja bi u njemu. Stopirula, nego efendija da se ja tebi nešto poverim. Sinoć mi je lopov pokrao kuću, a ja sam spavao. Sve mi je pare pokrao, ništa nisam čuo. Što si spavao? Čuj što sam spavao pa moram spavat. Što nisi nabavio cuku? Što nisi dobru bravu napravio? Da ti ne mogu provaliti? Dobro, efendija, za sve sam ja kriv, zar lopov ništa nije skrivio sam ja. Moj muteverija, da si ja tebi nešto pojavim. Kad ćete vi meni da opravite ovaj krov? Evo stalno kad puše vjetar, on se zamiše, evo hoće i da pukne. Ne boj se, efendija, on to zikri i ibadet. Ja se bojim da on od straha ne padne Allahu na seždu. No, efendija, čeka me žena. A ti samo da ne popraviš Hodži kuću. A zar već idete, mogli ste još malo, ne daj Bože, ostati.